दयदश कछलथो चतुर्दशी खुनु यलया नत्वाले विराजमान ज्या चोना दिमक कोइना गने दया त चोबाया कोइना गने दया थ्याप विराजमान याकेको परम्परा दु गने दया त कोइना छनु चाहिका सकिमिला पुनि खुनु यलया कोइना दया त ठिठी लागा चाहिका हाक्न यलया थाथासे पूजा फया देगले विराजमान यागियै कोइना गने दया जात्रा दयदश च्याम आज पिन्छ ह्याका वया चुमुख चोबाया कोइना चोपी नेवा त यलया नत्वाले बसाइ सरयाना वगुली ठुगु जात्रा दयदश हना चोबाया कोइना छनु तैगु परम्परा ह्याका हयागु टका नत्वा मका खलया नायक कदमलाल महर्जन जानकारी ब्याग दिगु तो कोइना गने जो जात्रा याउली चाहिँ छिथन च्याम आज पिँदै च्याम आज पिनियो हिसाबमा चाहिँ थो जात्रा चाहिँ अठी नाटो जुल ठके चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ कोइना चाहिँ मलाई छिनीमा आज पिँदु अहिले चाहिँ छिले चाहिँ खुमा आज पिँदु नापा चाहिँ ठोक कोइना गने जो कोइना ए जुल अहिले लिपा चाहिँ मलाई चाहिँ छि बस्ती सरे जुया चाहिँ ठुकी चाहिँ मलाई चाहिँ यसले चाहिँ खुमा आज जु बोले अहिले छि चाहिँ मलाई चाहिँ नेवाटा ढेबी छिस सिउ गन चाहिँ बस्ती बसाइला अन चाहिँ मलाई छियो थयो कल्चर थयो चाहिँ संस्कृति चाहिँ मलाई जात्रा पात्रा टको यहाँ उनी पि जु जुया चाहिँ ठिकै अहिले अब जु जुका चाहिँ मलाई चाहिँ थो कोइन जो जात्रा चाहिँ मलाई चाहिँ छिस चाहिँ यलो चाहिँ अन चाहिँ मलाई सवारे यङ्कीपट्टि जुना तुम्पी जुल नाय महर्जन कोइना जात्रा छोले जुइगु ठिठी गतिविधि व जात्रा महत्व या बारे न जानकारी ब्याग दिएको ख कोइना गने जो विशेषना चाहिँ मलाई चाहिँ छि सक्मेना पुनि हेरखुनु तन चाहिँ चवारे ज्यो पालायन व्यवस्थापन यहाँ चाहिँ छिटा यसले चौम्पटी कोइन दियो चाहिँ कावै अहिले छिस अहिले अब कोइन जो क्या हियो वो ज्यो आसन लेख्या हियो चाहिँ अन चाहिँ मेयो छ व्यवस्थित तरिका पुजैना अहिले चाहिँ म छिस वो कोइन दियो लिखना अहिले बालक सब सुकर यहाँ खटेटया चाहिँ मेयो सक्मने पुनि हेर्खुनु चिसौन कोइना यङ्गी ठाउँ चाहिँ मलाई सक्मने पुनि खुनु चाहिँ मलाई चाहिँ अन 3-4 बजे पाखी चाहिँ मलाई चाहिँ अन ढेगलो चाहिँ मलाई हाना खटे तया या अहिले चाहिँ छिस चाहिँ अहिले त्यो ओन अहिले विशेषना चाहिँ मलाई छिस अग्रे जुयावी अग्र चाहिँ मलाई चाहिँ नखुजुया चाहिँ मलाई चाहिँ झाउला खेल अहिले अन सिथ गली जुया चाहिँ मलाई चाहिँ टपाल हो जुई टपाल होट चाहिँ अहिले पूर्णचण्डी उया चाहिँ पूजा फै थुगु जात्रा 2040 सालमा नतले चुना दिपी खुम आजु तैगु छे तैगु परम्परा दुगु खसा अन लिपा देग दना देगले विराजमान यागु ख
थुगु जात्रा सञ्चालन या त गुठी संस्थान व राज्य या थिथि निकाय पाखे फालाका मागु जुसान फुवङ्क फाला मकागु ओथोसी यल महानगरपालिका ठासा छुफटी ग्वाली यागु थका नाय महर्जन जानकारी दिएको दु छि थन चाहिँ ठुक्पेन गर्ने जो जात्रा चाहिँ विशेष ना चाहिँ थुबुयु ठोयु जिम चाहिँ मतलब चाहिँ छि नेपाल सरकार यो गुठी संस्थान यो जुल गुठी संस्थान चाहिँ न कोइला चम्पटी मतलब पालाइ त चाहिँ झिम ब्याटो जुल अले वहाँ चाहिँ न्याखी बाजा थाका ख जात्रा एपटी जुल अले ठुक ख चाहिँ चमा आज बि मध्ये चाहिँ मतलब चाहिँ पिमा आज चाहिँ झित पाले दुजुया नटले चाहिँ पिए आज चमा आज मध्ये पिम दुजुया अपो झ्यो चाहिँ छिरा नटले चाहिँ लागि जुल आजको ढेगो त 40 साल ने ढेगले टयो जुल वो ढेगो टेले न्यो चाहिँ मतलब चाहिँ आज पिनु छे टेमा वो अवस्था चाहिँ मतलब चाहिँ छि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार छुए ग्वाली ना त मरु छिए मंगा खलन ढोको व्यवस्थापन यही जुल जात्रा या त तर चाहिँ छु दन रिपाने नगरपालिका न चाहिँ छु चाहिँ मतलब चाहिँ सहयोगी आटो वर्षे चाहिँ मतलब चाहिँ जात्रा व्यवस्थापन या त 25,000 चाहिँ मतलब चाहिँ आर्थिक सहयोग ना त कोइना गने दया त किसान तैगु दक्ष याइ मध्य कथा कया त गुदु